Predstavljamo vam platformu Umreži se, internet platformu koja služi za jačanje kompetencija vaspitača i stručnih saradnika. Ova platforma samo je prva faza projekta koji je osmišljen kako bi se unapredilo predškolsko vaspitanje u Srbiji, a detaljnije o tome ispričat će vam nadležni iz predškolske ustanove Radosno detinjstvo. Platforma Umreži se nastala je kao proizvod saradnje roditelja i vaspitača Veselog vrtića. Samo kreiranje platforme kao i održivost je podržala prvenstveno predškolska ustanova Radosno detinjstvo, Udruženje vaspitača Novog Sada, Grad Novi Sad i Vlada Vojvodine. Platforma Umreži se je prvi godinu dana bila u fazi pilotiranja, kada su naši korisnici bili samo sa teritorije Novog Sada. Od juna meseca otvorili smo se i za nove korisnike. Ponosni smo na činjenicu da nam se priključuju korisnici kako sa teritorije Vojvodine, tako i iz cijele Srbije, ali i regiona. Platforma Umreži se je internet platforma koja obezbeđuje resurse za razvijanje kompetencija svih zaposlenih u vaspitno-obrazovnom radu i ona je prvobitno osmišljena da kroz umrežavanje pruži podršku u sticanju znanja, razvijanju kompetencija i veština. Koristeći platformu Umreži se, praktičari i stručni saradnici zapravo su u mogućnosti da usavršavaju sva znanja, veštine i kompetencije tempom koji njima najviše odgovara i u vreme kada im je to potrebno. Platforma Umreži se nama u ustanovi predstavlja jedan ogroman resurs gde zaposleni mogu da koriste sve blogove platforme koji su prikazani na samoj platformi, zatim različita dokumentacija, pravna dokumentacija koja je nama u vaspitno-obrazovnom radu svakako potrebna, zatim blog o pripravnicima i mentorima koji je vrlo značajan za ljude koji tek počinju da se bave ovom profesijom. Platforma nam nudi jedan veliki forum gde možemo da razmenjujemo naše mišljenja, naše iskustva i ovom prilikom ja bih se zahvalila koleginicama koje su osmislile ovu platformu koja nama zaista profesionalcima pomaže u nekom profesionalnom i usavršavanju i radu.